Ekira abotambe bagoteba chigosori nigo chibuate anene chidegeka emerongo kianda. Etimu ya Shabana Niwanyara kobe konyonsi wa egoli Eyemo ne timu ya Murang'a Seals ase county ya Homa Bay ase getikelia kia Raila Odinga Stadium ase gosori ya entanga nikigima ase ligi ya Kenya Premier League. Pia mono sana gusogire mwancho muri bugata seni Ndizi TV yaragire Ensa Eyemo ya bono botuka sentunda ende nani tokomera na sembe otonyara ko batokomanya mange ganyare ko bagwateka ekurubaga kete go ikira chinga kibune cha sende no gosemerenge merubiri yitu togene tokobato kwariga ni megata seni Ndizi TV negene tokoba anene gukwaga chabuna omwanchwa omurigereria yaragire Ensa Eyemo igongo koletera mayilitera ngoro kwa Josephat Amisi guranande ase karugutari gatambe rinto nyarakoba atokomanya mange ganyare ko bagwateka. Mwancho muri Amayia nabo kunyara ko gusanga amona intogwetera ase emitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera ase nsemo area ya YouTube Ndizi TV News uri gene tokaba kwene kiabuna elio gine chibicha gene tokaba chigochera senchire bwikiraniga kurukwa bigari anchama Eliane Josephat Amisi ekanye elinde onyare koba gukwemenyereke kugerango kuburia emarago ya bono aye kirokenderi shabek liye timu yanga ya Shabana butambe bagotenga tole bobe nkoisaneka negosori yawe entangani yenyara koba yakogosori gwa asegeti kia Raila Odinga Stadium Imeye County ya Homa Bay sange kanelkiago amona intwe gwetera se namba yesimi egiregagwo ase TV yago nabo gwetera se mitanda yitu ya Facebook nabo YouTube emaragoba yeboni nyarakoba kingorigereria anene ekerengererio kiago litko ria rero nigo twakagire tukomutwara anene omweshimiwa omwamsie wa eward ya Nyamasibi yego tokamia constituency ya Nyaribari Masava Christopher Onsaga Tigo atebirenga iganyora anene emergency kunyara koba amona intwe asemargo yabono kolende chinga kyara nyolibaga na nyara koba goikirana amona into nyara koba to gusanga amange anene amagendero aliyo alingete chi ward cheito ao gatiabo eward eyo ya Nyamasibi yegotoka ime constituency ya Nyaribari Masaba togo chakira ime county ya Kisii Omoroberio obuko murigia omusa oyo muwe miaka emerongo ebere nebero yunyate kobaga gotengere na gwaka inse ase orochirwa nyakwana orogotoka imegodi ya Kiogoro ime constituency ya Nyaribari chache meroberi yo kumurigia gosokorigyo mubero yo nigo agendrete gwikera rero litukoria kabere kubwatakana ne amate ya omomuro yo bwate miaka emerongo ebere nebere nabigo kagerete kobaga gosoa ase university ya Kisii anene uchakira omotenyi oyogocha niganyate kobaga gotere Magiga ya barabo amana basani bai kianda gotarera ase ensemo eyo ya nyakwana na kurigererio rochoru na kirogo nyara kobaroko ira amachi aye bono nigo amate yabo ya nyare kobagi kobori botenerwa serikali e county anene ase kyombekelie gya disaster management kenyare kobagi gwasokia ase obwango na kwendeke kenyare kobagi wikirana ase ensemo ya nyakwana lire banyara kobako basemia nabo igo banyara kobako bakonye lire banyara kobaba konyora omubere bo Chua obono nyarabo omusaki wito mangana maya Brighton Makori na nyarako bagwikirana ase ensemo eyo ya Kiogoro asoro chironya kwana nabo igotwariganira roboti orokubwatia Yamate iyo mugaka Julius Mumanyi korwa sekinyero kya Musichi Nyakigogi sublocation itumbe location ebunge ya obasi nigo bari no mochano magiga yo mwana obo mumurahabwe myaka 22 kugwa asekera Kenya kwana ikigotoka sebunge Nyaribari chache asibona nyorete amakweli aye asomo sipaga ndetero chega bonega nibo mwana ne akuru kukiripati Mumanyi okuru wala namna najitega singamutiga nyomba kande kanisa ikabone na kidisi mwasaba ikabone kurwa wado oje bakabone lakini ndwanya bakonyi wese ini karanyankarasa sakuna kiresi nikiwe nyoka kwananga iripati asingonje omwana oyo obeto koirwa na amacha igaro omwana oyo murominto nabo tole no moichano ekera chetani gacheta singencho baringa na bamwabo igo bachete gocha kurigererio orochoro epatiembe akanyoro tereriri osoire roche ukwana na intwe karotoika senseme yoni gobono
banyarire bakobori oboteneri bwe county ya Kisii tware koboria omugabano ito asimba simba no muyore no mugabano omuyora ase Kisii county iyo tware ko gosaba koranche ojiche bakaro chenaye origererie orora saya igamunare airira abantu baita abange onye konyare kana asenge njonto bwati abakyo ntimbe bagotoka ase county ito ya Kisii tosabere ogokonya kwa abantu abakuru county ya Bomet Migori omapeye kiagera mbaro bachicha iga batokonya turusio mubere roche igotoko sabe serikali akene kegwete lyo gireito yanjete tokonya turusio mubere roche tokole mrebirira ende gotokonya Thompson Yosoro nere no mwegereri bobone bomanya bantu oiboigo nero bolie county kwa irelia endo mubere nyara ko gotoka korwa sensemo eyo Rugoro gero mukaso yobetega iga roche omwana ya atereti agaswa roche saa 7 mpaka saa hii family tiranyora oboene bwabo asengenje county government ya Kisii aba family ye ngwakanire tax ye narerie set aside ase department area disaster management chibasa ya disaster management inchiroro chigokora emekasa mune bono ya beire so togote bi governor Simbarat no rento bwa diverse Kisii County. Diverse Kisii County. We have these neighboring counties. These neighboring counties ambao wako na hii watu wanaitwa diverse. Bali wako pali. Abantu mbaro muna omapei mbaro. Kisumu mbaro. Nonye kwende Bometi mbaro kwendera goroga Nyamira mbaro into county government ya Kisii into bwati abantu bakoro ku diverse Boigo soro ni gamendiruna serikali ni gebegete kiganchense manene keriyense ya disaster management iketagere kuriye miroberio buneyo Chiro chibekire as disaster management chibase chitumeke chirigi abantu ba diverse bakanwe nona bamura bagaendera gutumia rochega mbabwati nonyene macha yabakonyu none soda no kende bakoriga roche Boigo nigo bateruna ikere kikenya kwana nigo kyanyarige koira magima bange yabanto same time agente ke roche ga keira abantu baita bange bakura bange gecheke gitwe kera kyagitirwe tokonye amafa nigegendete kobegetire kongu anenekero mubere onyagosira omwana giripati nyamari momanyi ogendete kurigigwa kurwa sensemeyo yekera ekikenya kwana kigotoka ase wodi ya Kyogoro ebunge ya Nyaribali chache kuripotirita seni Candice TV kurwa sensemeye iridariane Brighton Makori Umwancho murigirari gotogotebenga omubere oyo onyagosire umwana oyo nyaratokoba kugwa roche nigo nyarakoba gokonyorekana chinga kichabo no morogoba na boigo goikigwa asengendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital emaragoba yabono togoska motwe nigo yarengeri tukoli nene anene gochiase kanisa ya Anglican Church of Kenya orosagia arua Kisii magega yababwatani aobe kanisa igo ikirana ase skuru ya Kisii Polytechnic elio chinga kigose omoyego yunyara koba okoleta amababwatani abo elio kwenekia buna omo bishop omotangani bwe diocese eyo ya Upper Southern Nyanza orosagia arua Kisii John Orina Reverend chinga kiale koba gakobekerwa amaboko abene elio koba buna omo bishop omotangani anene bwe diocese eyo no moyego nyara koba okoleta amababwatani ao kati yabo be kanisa eyo yekiangelikana nabo igo omwaziri bwe chisemi Ezekeri Machogu gati ya abarai ao abanyara koba bawikirana asensemeyo na kuruchingwa na cyabo asebo igo omwaziri oyo Ezekeri Machogu nyara koba goteba bune serikali ya Kenya Kwanza nechikobe kwendeke nyanyare koba gegosira chiskuru chiri chia TVET gose chiri chikwena na amaigelio yo Burundi na kweneke buna abana ime county ya Kisii banyara koba bagwikirania amasomo abo boikirana nyana bonigo omosaki oito Mildred Mumanyi anyara koba gosanga amo nababwatani abo nabo igotoretera orobotiro kubwatia Indeed, it is a day like no other when we are all gathered here to enroll your servant as the first bishop of the Diocese of Upper Southern Nyanza
covering Kisii and Nyamira Counties. No moyega bwoko mochora omo bishop omotangani oyora chiegotenenera na kura orosagiarwa apa Southern Nyanza orotangani kegima oyo okorekana asegeti geskuru ya Kisii Polytechnic asomo bishop John Omangi aegwa ekironero kyobogambi asara chekora ediocese yoye kanisa ya Anglican Church of Kenya asegeka kimyaka emerongene kurwa bonoiga omoyego yo obekerwa amagoko na ba bishop bonsi kurwa ekanisa ya ACK ase airachira ngana chiego kirania ase oborai ase gasyo monene. By law will be vested and conferred in the diocese of Upper Southern Nyanza with truth, justice and charity, not brooding over God's heritage, but showing myself in all things an example of the flock of Christ and pursuant through and in accordance and conformity with all and several the faith, rights, dignities of the Almighty God and the persons here assembled, that I shall resign my office of Diocesan Bishop of the Episcopal See of Upper Southern Nyanza and relinquish my episcopal jurisdiction and authority herein as the ordinary thereof. When I'm also at home, Sundays, I will be making a point of making sure they come to worship with you. And when the choir, I would like to participate more and also to gain, because the word that we worship is actually one God. Omoyega oyo nigo oikeranwa na barai ao gati yabo omwaziri wechisemi Ezekiel Machogu omoteneneli Okenjen Migos Ogamba oyo kabeire omobunge onyalibali chache Richard Tongi gati abange asebono omwaziri Machogu aenekianga nachiko waterana ne kanisa eliko igora eskuru yobo bundi asense moya marani. So passionate with the section and the president of vocational training center in Marani. We will be able to support you, because that is what we are, to impart and give the necessary technical skills and competencies to our young people so that they can be able to compete in this 21st century. So rest assured that you will get all the support from me and the professionals here, and even my friend Akipiga Sirimbi, because sisi siku moja kuraise the 5 million. Boigo nigo omwaziri Machogu akira ekanisa mbuya ase okubwatesia esekta yechisemi asaba sabago cha kogendera nase ateba ekanisa nebwateli baga ase sekta yechisemi. Thank you very much again. Also education, thank you for supporting education. We have a committee of chaplaincy, and the chair of that committee is our Archbishop here. Combining efforts, the church, religious organizations and the ministry, in order for us to give counseling and guidance among our youths, because our country, the power and the energy is only dependent on how well and how we are able to bring our young people in a better. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV, Litaliane Mildred Momanyi. Biabano masakito mangana Amayia Mildred Momanya soroboti urwa senchirebo kiranu kurwa seskuru ya maigirio ya Kisii Polytechnic. Tokoska motwe omorai bwense Daktari William Ruto amona barai bande anene kurwa sorogongorwa Western gati yabo omo Prime Cabinet Minister Musele Mudavadi nigo baikirana asomoyega abuwa masabo nyarakabo korekana ase county ya Bungoma au kuana kurwa asensemeyo nigo William Ruto boiganyara kobago chakia omoro belio bogwaga chigwe chinyumba chirigulirike anene gwetana chiribunye omoyego yonyarakobo korekana asensemo ya milimani yego toka me county ya Bungoma boigo nigo William Ruto nyarakabago tebanga omoye omore obelio yo bogwaga chigwe chinyumba chirigulirike nigo orengete kwenekia buna basaba ange banyale ko bakwenyorera emeremo anene chingaki echi ouchumi ya Kenya gerete ko bagego konga nigo bigo anyale ko bagakuboria abamenyi bensemerie banyale ko bakubwatira na mane serikali ya Kenya kwanza elinde nyale ko bagwikirania gati emerobelio yanyale ko bekulira chira aba Kenya. Mimi nimefika hapa jana
lakini nikasema hii ya Kakamega nitakuja kumalizia hapa nyumbani, si ndio? Hapa mahali tulipo hii hapa milimani hapa, mpango yetu na ndio mimi naanzisha hapa kwa ground breaking ni kujenga nyumba 4,000 hapa. Kujenga nyumba 4,000 katika sehemu hii. Hapa tuko na ekari karibu 20. Ni mali ya serikali, tuko na manyumba ndogo ndogo kama hii yenye mambo yake siku yake imeisha. Sasa tunataka kujenga nyumba kubwa hapa. Tutakuwa tunajenga nyumba ground plus 9. Hapa tuwe na manyumba 4,000. Ninyi mnanielewa? Na hapa kwa hizo nyumba 4,000 tunahitaji vijana 12,000 watakaotusaidia kufanya hiyo kazi. Vijana wa Kakamega, mko tayari? Mko tayari kwa hii kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Wale wote wako huko tuko tayari? Na sio hapa peke yake. Hii tunajenga hapa, lakini tuko na sehemu tumekubaliana na viongozi wenu Kakamega hii different parts ya hii Kakamega tutakuwa na housing program kama hii ili tuweze kupanga ajira ya vijana na pia tusaidie wananchi watoke kwa slums waishi kwa nyumba yenye iko. Tukusika mutwe orogongo rwa Western kero kendo mwancho murigire na orogongo anenero manyire asobulemi bwemesi ubwanyare ko babokoirera obwagachi bwebi wanda house chi factory echikone kebuna chenyalira ko bachikorosia anene eskali gati yabo eke wanda kelia gyanzoi ya myasi nagati yechindeli tuko lyalero ningo muraibwense daktari William Ruto anyara ko bagakwira bagelio na gukwanera anene emechando ao anene chi factory echu chiesukali chigende to ko bachigwetera imeyorogongo rwa Western se Ruto biganyara ko bakuria ira mune serikali ya Kenya kwanza ne chikobe kwene kingaya tuguteirare amadeni onsi ayo chi factory echu chia anene orogongo rwa Western chibwate nabuigo kwene kibuna chikoba chigo chakia obuya oseboya anene ogo chaka korosia chisukali na kwene kia mune sukali anyare ko bagegoikerana as chingongo ao imiense ya Kenya. Tutafanya mpango kama serikali tuondoe madeni. Madeni ya sugar companies yetu 5 ya serikali ni bilioni 117. 117 billion. Na ndio imekuwa kizuizi kikubwa ya investment yoyote katika kampuni zetu hizi. Kwanza ya hapa Nzoia ni nusu ya hiyo deni. It is 50 something billion. 53 billion ndio ya Nzoia. So nimepitisha kwenye baraza la mawaziri, Deputy President akisimamia, Musalia wakiwa pamoja, tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. Tumefikisha maneno sasa kwa Papa wa Roma na Ishungwa hapa na wabunge wetu hapa. Muharakishe hiyo maneno, tufutilie mbali ndio nisongeshe twende awamu ya pili. Tukisha maliza kufutilia mbali hiyo madeni, awamu yetu ya 3 sasa ni mpango, na tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba tutaweka pesa ya serikali kufanya ile crop production ya pale kwa nucleus estate. Nyinyi mtaendesha ingine huko mashambani na tutawasaidia. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane. Chingaki echecho muraibwense Daktari William Ruto ni gabanekeria abakenya bunense ya Kenya nebwate obomanyine chinguru chisaine elio kwenekinga yanyare ko bagekorosia ebinto aibiranyare ko bigotumeka imeyense ya Kenya ekobua koiraribaga na kwenekinga yanyare ko bagekugora ebinto kurwa chinse cheisko gagokwana imeye county ya Bungoma ni Ruto boigo anyare ko bagakwenekeria abakenya nga serikali ya ene chiko bagegosira ebigwanda elio kwenekia buna ebinto biribikogora kurwa chinse chaisiko byanyale ko bigotigwa na bigo ense ya Kenya uchaka bene oborosi bw'ebinto bunebyo. Products nyingi tunaagiza kutoka sijui wapi, tunaagiza kutoka wapi. Tunatumia pesa ya Kenya bilioni 500 every year kuimport vitu ambayo tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Na ndio nimesema kwa hiyo finance bill maneno ya kuagiza steel tutatengeneza hapa Kenya. Hii chuma yote ya kujenga hizi manyumba tutatengeneza hapa Kenya. Hatutaagiza tena. Maneno ya simiti
tuko na raw material ya kutosha, tuko na vijana watafanya kwa hizi kampuni ya kutosha. Kama hii kampuni tuko naye haitoshi, tutafungua kampuni ingine 2, 3, 10 mpaka tutengeneze simiti ya kutosha watu wa Kenya. Furniture, ati tunaagiza furniture, kitanda, sijui meza, sijui viti kutoka China, sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka wapi. Mimi nimesema hiyo tutakomesha. Vitanda na viti itatengenezwa na hawa vijana. Samaki, just imagine, samaki tunaagiza kutoka China. Mimi nimekuwa Budalangi leo na tumejenga pale in the last 8 months, tumejenga landing site ya milioni 130. Sasa tutakuwa tunatoa samaki kwa Lake Victoria, tunauzia wa Kenya hapa. Na vijana wa Kenya ndio watafanya hiyo kazi. Vile vile tumeweka landing site 9 kule bahari ya Hindi, so that we can have locally produced blue economy resources, including fish. Gati ya bali boigo banyarako bagotwara etaro ya benamo no muraibwense Dr. William Ruto no mokonyi oyari gati gashagwa boigo yonyarakoba igakoma banya abamenyi ba Western nga sechinga chinta menigo banyarako bagosiekererwa isiko echi serikali na boigo ko baboria anene abarai bage siasa kurwa senseme yokweneke buna banyarako bakobwaterana amone serikali ya Kenya kwanza yokorawa na Dr. William Ruto yokweneke buna enseme yenyarako boigo ikirania magendro chira chia serikali enene ningana boigo yanyarako bego sirwa amon mo cabinet prime minister Musalia Mudavadi boigo yonyarako bagakoboria okobwaterana kwa bene gati ya baraiba siasa asensemeyo lyokweneke bunorogongo rwa Western boigo rwanyarako baroko barwa gati echingongo chiria chianyarako bachigo sira serikali ya Dr. William Ruto. And we want to thank the Honorable Musalia Mudavadi and the Honorable Wetangula, because hapo mbeleni mumepotea miaka mingi. Na unajua ukipanda mahindi mwaka ya kwanza kwa shamba isimee, urudie next year isimee, urudie third year, hakuna kitu utapata. These two leaders waliangalia siasa ya Kenya, wakaona hii jamii ya magharibi imepotea. They analyzed and made a wise and fulfilling decision to take their people to government. We want to salute these two leaders. But you must do much better than that. You must have unity of purpose behind these two leaders and come and work with President William Ruto, so that the struggle for scarce resources, you are well represented and united. Let us not waste any more time. Mimi nawasihi, let us close ranks. Wale walikuwa wakitembea mbalimbali, let us close ranks. And I am so happy the last few days I have seen something extraordinary in Western Kenya. Whether somebody is from which party or which party, we are closing ranks and coming together. This is the unity of purpose that we have been looking for. William Ruto, the president, is giving us an opportunity kushika pale na tuende mbele. Chidegeka emerongo ebere nebere chanyareko bachiko butoka se Ensa Eyemo ya bono butuko turagenda somo timoko mwenge ngwera na tole tugenda ko batoko koletera ya mana yanda manga genda toko bagwateka imena isiko ya orogongo rwa Gusii ke ko ralitukoria lero gokuboria gosemara ko bayabono ine nego soli entangani se anene ekeminano kelia gia Kenya Premier League se timu ya Shabana yenyarako beko gosolia na timu elia ya Ranga sales ase boigo timu ya Shabana nyarako konyosi wa egoli Eyemo ase lige nago se ase 0 ine ngwanyarako ba ogoisaneka negosoli ye timu ya Shabana na ndengeri kikori kwaranga igogeta kereka bega kareru timu ya Shabana nyarako ba igosirwa na kwene kiabuna yanyana koba gegokora buya ase chigosoli bose biminano ebibitigarete ase ensemo area ya Premier League kerengeri kiona bogosanga amona into namba yesiminere gaguna bogotulikera SMS yago nabigoto bwate gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na gwetera YouTube Ndizi TV News togenda somo timokomo kengwera nande ngendera kwa bigo komanya amange Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii.
Television ya Ndizi TV nigegendrete gusuka busio kira rituko bono nigotore asichiro yokorigie maketa oyo manyete mirimo ya yiburunge onye kore maketa nainde utagitego kore mirimo ase nyumba y'uburaria eyigukina bwango mono ribagariaho na rieri ebe nobwat experience y'imyaka 3 guchigoro yogukora mirimo na korenta mountorio tumebisero byao guchia se email ya ndizitv@gmail.com gwikomwerio bwo mutinyo yo 5 Ndizi TV ubwansu bwo Gusii. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya ni bagendrete kumochia serikali asogotaikrania amaganio ya bananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali bachikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane kumuchumurai wekama kia ODM rera Morodinga asoko ndra kurubelia mangana yokurubekana aiga sense yake mwanchi umurigirira inega tiari agendrete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekerotra chiego sangereria erio tokumanya senchira yo wikiranu onse yakere lisokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense Eyemo ya margoba na boigo chinse isato kia nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amona inche Vincent Onyancha ekere kutokubwatira nere Josephat kurosomono apwe boigo tokubwatirana na basaki baito korwase chinsemo ao nigotora chigukumanya bunagendrete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurukana conventional medicine
twatumia mariogo akorwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amariogo akorukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza gabo songo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Nakorigana nanda sentunda ya kabere ime ya mayensa Eyemo ya bono botuko mwancho muligirekera tokana tokaba tokwemanya mange nganyale kwa baga gwateka ime na isko yorogongo ruwa Gusinyora libulire itori netole ukobuli maragoba ya bono ine buna ayalisha bikiri timu ya Shabana ngwanya rakoba okwegokeria nabo igogo isaneka anene egosori yabo entangani ase elevo area ya Premier League Kenya Premier League yenyara kobeko gosori gwa ase county ya Homa Bay twatebanga nabo gotsanga ekerengeri kiago amona intugwetera se namba yesimi yirega gwo ase TV yako igokorika SMS nabo igwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igwetera ase nsemeli ya YouTube Ndizi TV News. Togos kama tuechinga ki omorai bwenze Daktari William Ruto agendreteli tukogose taro ya matukata na meye county gose imeyorogongorwa Western bono nigo ababwatani anenebe sekta yobole mibwe mesie banyareko bagweso kena komoboria omorai oyo Daktari William Ruto anyareko bagago kora omochando bwemyake menge aneno nyareko bakorokana sensemeyo bakubwatere gose bakora wa amo nabalemi abanyareko bakonia anene mesiabo ochia ase factory ya Nzoia nabo igo abakori emeremo ase factory yo ya Nzoia sugar nigo banyareko bakoboria omorai bwense Daktari William Ruto nyareko bakwene kiatararua asorogongorwa Western ngabanyareko bagwaka no chibesa chiabo echichanyareko bachiko buta ase factory yo ase myake menge. Anapokuja katika kiwanda chetu cha Nzoia, sisi wakulima tunaomba ya kwamba kitu ya kwanza pesa ya mkulima. Sisi tunadai hii factory, mimi nikigeta miwa yangu hapa na wakulima wengine kwa uchungu sana, tunadai hii factory 380 million. Tunamuomba rais unapokuja, kabla tuongelee kitu ingine, utupebee hiyo pesa, sababu pia sisi ni wa Kenya, tuna haki ya kuishi katika hii. Sisi hatujalipwa tangu mwaka jana mwezi wa 3 hadi wa leo. Akija ataonana na hustler number 1. Na hustler number 1 ni mtu wa jembe, ni mkulima wa miwa. Sisi tunaumia kama hustler, hatuna pay slip. It's over 1 billion in terms of salary arrears. Tunaongea wafanyikazi takriban almost 1400. Kuna permanent staff, kuna temporary employees na kuna casual employees. Na wote wameadhirika. Hakuna kitengo cha wafanyakazi chochote ambacho tunaweza sema kwamba kiko vizuri. Wote wameadhirika, wote wanadai kampuni mshahara wa miezi 19. Tuna matumaini kwamba kuja kwa president kutatusaidia, shida zetu zitaisha, watoto wetu wataenda shule wasome, tutaanza kuishi kama Wakenya. Abanke bagoteba omwanjwa omorigeri buna ndoto teri kogota nigo bono ayanyareko bagwikiraniwa anenena omosibate Irene Chebeto ibule bemyaka 39 korwa sensemo ya teso anene ase anyareko bagwesokia nabo igogoteba niganyareko bakwirane skuru elinda nyareko bakwikirania endoto yaye yokoba omonyagitari kolengana nere niganyareko bagakora amatemu aye
ekerasi kia 12 nabo igokonyora grade ye B kurinde asenge njo gukubura kwenibo akanyara kobaga nyomwa nanene gochaka anene enga ya Irene Jebeti nagota gwikira boniga abwate abana batano kurinde nigo ere omanyana nyare kobaga koira egetambokero na koira na eskuru ise yobokonyi anene bwa chibesa kurwa ase kiganje kerigia CDF kurwa asensemo ya teso o South asebo iganyare kobaga gochaka anene chisemi chiaye ase eskuru ye MTC elinde nera nyare kobaga gochikoba omanyagitari. Naitwa Irene Chebet kutoka Changara, Teso North Constituency, Gusii County. Mimi nilimaliza shule mwaka wa 2002, nikapata grade ya B plain na nilikuwa natamania sana ni pursue any medical course. Lakini kwa sababu ya wazazi wangu hawangeweza kunipeleka niweze kuendelea na ni pursue my passion, nikaweza kukaa nyumbani kama mama msichana yote kawaida. Niliweza kupata mume, nikaolewa, nikawa na watoto 5. Mimi ni mama watoto 5, wavulana 3 na wasichana 2. Nimeweza kulea hao watoto wakienda shule. Ilifika mahali nilikuwa natamania sana kuwa daktari baada ya kumaliza kidato cha 4. Na hiyo alama ya B plain nilitamania sana kuwa daktari, lakini wazazi wangu hawakuweza kuniwezesha ili ni pursue any medical course. Kwa hivyo nimekaa kwa muda nikiwazia kwamba kutafika wakati kwa maisha, hata ifike miaka ngapi, lazima hiyo my dreams will come true. And niliposikia kwamba kuna ufadhili ya wanafunzi kwenda shule ili wa pursue medical courses, niliweza kuapply kwa Teso North CDF na nikaweza kupata, na that's why niko shule kwa sasa. Magega ya anene omoroberio omoya bwechisemi OCBC konyara kobaga koretwa Ensa ya Kenya nigo amonchererio mange anyarete kobaga kobekwa bosio bomoroberio oyogati yabo kweneke buna bana korua ase chiskuru choboroso banyare kobaga koegwa maigerio nakomanya amangana igoro yoro iboro litukolia lero nigo omo women rep anene korua se county area ya Meru Elizabeth Kairema Karamba nyare kobaga wesokia nagusira omoroberio yo omuya gwechisemia asanyare kobaga gotebenga morokererio ayo igoro yoro iboro nigarachikoba konya abana abange anene chinyaruka elinde bachikoba bakomanya chinjere bakonyara kobaga gwetanga anene namarito amapema. Meru County has the 24% of all the teenage pregnancies in the whole country. So you can see how they need the awareness so seriously for them to not get married early, and more because they get married after they are through with class 8 or class 7. Sometimes they don't do so well, so after that they feel helpless. So the only left for them is just an early marriage, and even their parents sometimes are very poor because they want the dowry, so they sell off their girls. I think we've had a lot of testimonies from girls who have run away from FGM, who have run away from their parents wanting them to get married early after class 8. So we found this is a matter of urgency because now we are in August and we are going to 3rd term when they are going to do their final exams. Ritko lero nigo abaonchoreria ao anene korua ase sekta ya bodaboda banyara koba konyora amaigerio ayanyara koba koretwa amone byombe elio koba segeta na kweneke buna banyara koba kobwatia amachiko yechipara elio banyara koba gwetanga neme basokani yanyara koba korokana emenge ase omocho yo okisumu boigo nigo abayarundia abanyara koba bakwegerigwa anene chinchira banyara koba gotumia chipigipigi chiri gotumia elinde banyara koba gwetanga anene obotume kibwe chibesa chinyinge anene ekinga kibagende tokoba bakobeka chipigipigi chiabo amabuta. Matumizi ya petroli unakuta kwamba gharama pia iko juu. Pili ni kwamba upande wa
mazingira kidogo, kuna zile tunaita emissions, zile ni nyingi sana. Utakuta gari au pikipiki na kwenda toa moshi mwingi sana, lakini hapa kupitia kwa hizi e-bikes kidogo tutapunguza athari hizo kwa upande wa mazingira yetu, na itanufaisha not only wale wanaoendesha pikipiki kwa maana ya bodaboda, lakini utanufaisha watumiaji wote wa barabara pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunaamini kwa kuweka mbegu itakuwa ni chachu kwa kila mtu kupeleka ujumbe na kupeleka elimu, na baada ya muda tukiendelea kufanya hivi itasaidia sana katika kuboresha usalama barabarani na kuokoa vifo ambavyo vinatokana na ajali za barabarani. I truly believe that we are driving EV agenda in Kenya, and this will help boda community to sustain in these difficult times from multiple perspectives, but also we are taking care about environment, because we know for sure that e-bikes, specifically two-wheelers and three-wheelers also, they are reduced emission of carbon. They have reduced emission of carbon. So this will have positive impact on environment in general, and also less consumption of fuel, or actually zero consumption of fuel, will bring savings to the riders in their daily job. Tugotigana na magerio yo ya sector boda wika county ya Nairobi sababu watani banyarako bakoreta anene omogoko maiga ya barabugutarira eskuru yabana gose obomenyo bwa bana bali bakonyarako bagwetana na asemechi nigo bono banyarako bakura wa nagati ya abana banyarako bagusirwa semyaka ya maiga nabo bakanyarako bagwekonya na kurwa ase chinyumba echo chikonyarako bakigosira anene abana aboni gobono banyarako bakwena na obokonya gati ya bemeito abigo chindagar ne chi uniform anene chingaki echi chisukuru chigenda ko bajikwaliganiwa na kichiko igorwa. Watoto abandoned, huwa tuna rescue watoto vulnerable, huwa tuna rescue watoto ambao hawana nafasi. Kwa hivyo hao ndio tunakimu hapa ndani na huwa tunasaidia watoto wetu. Yule mdogo ako na 1 month na mkubwa ako na 17 years. We've been able also to bring them uniforms. And actually, when we came here for a pre-visit, we found that they are sleeping in very bad mattresses. So we saw a need of, instead of these children just sleeping just anywhere, anyhow, let them sleep in a good place. So that's why we decided today we shall bring them mattresses. And most of them, they are motorbike people. And you will see a lot of motorbike here, they have come. To find the single coin, the 50 shillings they get outside there, we collect among themselves, and then we go for an event. Agati ya chi ujumbe gose chi SMS mwanyara ko mugutuma igaiga kubatikana anene chigosori chenyara ko bachiyokorekana litko lia rero sigetikeria gechigosori kia Raila Odinga Stadium ime county ya Homa Bay nyoranga ne enga kigose ntunda entanga ne timu ya Shabana nyara ko ba gekogosoria amone timu elia ya Muranga Sales Evans mokwa kurwa chinsemo chakero kagotebanga aba muraba itombanyara ko bagotema kurende bono nigo egeti kia Gusii stadium kebwente ko bakiagereriwe elinde kenyare ko bagekoba bwango aba muraba itobanyara ko bakogosoreria imeja egeti kiomosa nere buna mpaka nigo bwente ko babeke omokeri kwene kia buna banyare ko ya abuya muno endo radio gotebanga no tokende tokobato kubwatia Amayia ayo ana tema otambe nga nigo tole ebobe kefa osoro kuruchisa mochiri cha Nairobi pipeline agoteba buna nigo obatema anene asentunda gosegosori entangani ya ekewango kiria ya Premier League mbali batomire chujumbe cyabo gwetera Facebook turaligire gwetera senchira ya SMS namba yeregago ACTV yago nabo gosanga karangari kyago amona intwe nalegega okorokwa vero na fura agoteba nigo Shabana yoki aina moni nariga yokorokwa Samuel akotebabuna abana abo nigo banyara ko bagotema gekogera de timanyeti au yomanyete captain Ndemo Steven ero manyete ngawe matches nerei elia home matches nerei kurende lituko liangio Erena Sultan banyara ko bagotomanya mange igoro ya egosori eyanyara ko ba gekogosori gwa alituko lia rero ase timu ya Shabana yanyara ko ba gekonyonsi wa egori Eyemo ase ligena liesagero wikira wo mwancho murigereria
no tugoikera omwerio bwa mangana maya Ensa Eyemo ya bono botukombia mona singincho yokwera libagalia okweneke ngona kwanyale kwa bogosange kerengere kiago amona inte na boigo ekobwatia emerobeli atogene tokobato kwariganiria kurwa segetaseni kiandizi TV ulenyara kobwa kwenekia buna chibicha moneliogi chiago chira senchira yoboikera nigakoro kwa bigari nyanchamili teria ngoro kwa Josephat Amisi ngomera ntole amonae na ande chinsa isa tochabono botuko asoko manyaya amonae ande aliagene tokoba wateka imena isko yorogongo ruagusi.